Yo, this one's dedicated for PALALAUA College. My brother Bass, Rad, Jimmy, Sister Jake, and it's your boy JONA. We honored to say thank you to all the teachers of PALALAUA College, and especially the principal and vice principal. Le tua ia via, whawhitai mule manuia. Lo laumua pele le anganga le mawhai o na whangalo. O laumua te te ulo uloto, mea sina o le poto. Palalaua lo ingo le avea le whai mau uoso. A vea lenge pese whai mau alo whaanga e wha amakala loko mawhawhama le anganga. O lo lamua sile pele kasi le anganga. E le mawhaina ngalo lo ingoa palalaua. Ma ile amakanga leo la o inga ile kele o ka usanga wha ape mama singa o le e koro pulo. Makulo kapua inga le wai umal mangwi o mako whai walo filima. Lua felusu kolu le la wha ai uinga. So se menga masi ia yo le e kuanga ia kau kai le ngaka ya wa onga whape foi maka alonga lo ufau solo yo nga yo mo onga anga ku ile kakalolo so I fu ye opa wa o ie kani mai o kinga uma mo vai fai a ongo fa fe kai le poko wasa mai le u kingo mai wa marima kai va ai le tu ia via fa fitai mule manuia lo laumua pele le anga le mafai o na whangalo o laumua te te ulo uloto mea sina o le poto Palalaua lo ingo le avea le whai mau uoso. Year 9, year 10, year 11 and 12 And also we achieved year 15 as well. Se yo upese akula ilonga whaava e inga kasi iwa walu kolu longa amaka inga. This year we celebrate the 40 years of Veshi lola musa kaule loa. Alenge wala wiloa kalu waile mawalunga le waya ika alonga. E kangi ai le loko whainga ka onge langonga. Le tua ia via whawhitai mule manuia. Lo laumua pele le anganga le mawhai o na whangalo. O laumua te te ulo uloto, mea sina o le poto. Palalaua lo ingo le avea le whai mau uoso. Ile koe kele lang iau kala o ke loa e malama ongo wa umango whamkala lorua muama ile makanga. Lokong kaso kengem kama le es foi pe whapalpala. Kausa whiko e makakaka ele kauwilo a kam kausala. Makngofi e malmangaya le wa iaile a onga kama ele kumaus mes kase saka konga lue whakasi. Keep it up for urumanga ia e sasia you're sorry you're saying a mother's word. Never mind. Whaya ongro kau ki ngai le going malat po marka whau kuang mo ka o lang advice for us to be patient. Be humble staycation. Aunge fo iai, aunge whaki ai. O lango man wha moe moe leo lo lako kam whai. Le yamako se kau, but what am I supposed to do? Just saying thank you and we keeping our pray to the Lord. For the cost and place all of you. Le tua ia via, whawhitai mule manuia. Lo laumua pele le anganga le mawhai o na whangalo. O laumua te te ulo uloto, mea sina o le poto. Palalaua lo ingo le avea le whai mau uoso. Le tua ia via, whawhitai mule manuia. Laumua pele le anganga le mawhai o na whangalo. O laumua te te ulo uloto, mea sina o le poto. Palalaua lo ingo le avea le whai mau uoso.